ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии иттилоотию таҳлили набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномаест ки дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятие ки дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунанд ва ҳамчунин телевизионҳои маҳаллии кишвар таҳия мешавад ва мавзӯи суҳбати мо дар мавриди муҳоҷират аст. имрӯза мавзӯи барномаи мо ба масъалаи душаҳрвандӣ ва масъулияту шинохти он бахшида мешавад. инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. душаҳрвандӣ ҳуқуқ, ӯҳдадорӣ ва масъулияти шахсоне ки шаҳрвандии ду давлатро доранд ба чӣ хотир шаҳрвандии Федератсияи Русияро интихоб мекунанд. Дар ҳар бобат аз қонун кор гирифтану ҳуқуқҳои худро омӯхтан аз манфиат холӣ нест. мавзӯи душаҳрвандиро коршиноси масоили муҳоҷират ҳуқуқшинос Бахтиёр Абдуҷабборов таҳлил мекунанд. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати мо дар бораи душаҳрвандӣ ва шинохти масъулияти он ва дар минбари коршиносии барномаи имрӯзии мо ҳузур доранд Бахтиёр Абдуҷабборов, ҳуқуқшинос, коршиноси масоили муҳоҷират. шуморо хушомадед мегӯям ба барнома. ташаккури зиёд. ва то фурсати омодагӣ ба барнома мо дар шабакаи иҷтимоии фейсбук дар саҳифаи телевизиони симои мустақили якум як назарпурсиро назарсанҷиро гузаронем дар мавриди гӯем ба хотири чӣ шумо душаҳрвандиро гӯем интихоб кардед ё гӯем шаҳрвандии дарёфти шаҳрвандии Федератсияи Русияро интихоб кардед. ба ҳамин гуна мо суол гузоштем ва 4 ҷавобе гӯем ки дар доираи омӯзиш пайдо карда будем онҷо гузоштем ки ин пеш аз ҳама дарёфти кор ва маоши муносиб, ояндаи неки худу фарзандон, нафақаи шоиста дар пирӣ ва дастгириҳои иҷтимоӣ барои модарони ҷавон буд. ва аз ҳамин пурсидашудагон 41% ҷавобҳо, бештари ҷавобҳо дар мавриди гӯем қисмати дуюми он ки он ояндаи худу фарзандон аст. ман мехостам назари шуморо вобаста ба ин масъала пурсида бошам. марҳамат. ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ба мо маълум аст ки аз моҳи сентябри соли 1995 тоҷикистон ватани мо бо Федератсияи Русия яъне ҳамсояи давлати мо созишномаи тарафайн имзо кардааст ки ин аллакай ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ метиҳад ки душаҳрвандиро дошта бошанд, албатта бо хоҳиши ихтиёри худашон. дар ин масоиле ки шумо саволе ки шумо гузоштед ҳамчун коршиноси ҷамъиятӣ яъне дар соҳари муҳоҷират фикри ман чунин аст ки албатта он категорияи шаҳрвандони мо ки дар Федератсияи Русия ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар мекунанд ё ки дигар масоил умуман ё кӯч мебанданд ё ба ҳамин душаҳрвандӣ соҳиб мешаванд, албатта фикр мекунанд ки дар оянда ҳамун фарзандони худро дар он ҷо ҷалб намоянд ё ки маълумоти олиро аз Федератсияи Русия гиранд ё ки барои забономӯзӣ. ва бинобар ин ҳаминам шояд он шаҳрвандоне ки дар саволномаи шумо ҷавоб додану посух доданд ки дар оянда яъне барои некуаҳволии ҳаёти худшон ҳаминро интихоб мекунанд, яъне душаҳрвандиро интихоб мекунанд, ин яке аз омилҳо бошад. боз таҳлилҳо нишон медиҳад ки фикри ман чунин аст ки бисёри шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки малакаи хеле кории хуб доранд, албатта дар Тоҷикистони худамо, дар ватани азизи худамо ҷойҳои корӣ умуман кору фаъолият соҳибкори худро мебаранд. илова бар ин ва ё барои васеъ намудани фаъолияти худ яъне географияи фаъолияти худ низ ба Федератсияи Русия албатта сафар мекунанд ки ин ҳам яке аз омилҳои чунин ҷавоб додани шаҳрвандон ба ин назарсанҷӣ шояд бошад. бале, ташаккур. дар анҳамин раванди таҳии ҳуҷҷатҳо барои гирифтани гӯем шаҳрвандии Федератсияи Русия ҳамин шаҳрвандони Тоҷикистон бештар кадом камбудиҳо ё хатогиҳоро бештар роҳ медиҳанд ки гӯем ба чашм мехӯрад? хеле ки зикр карда шуд, Тоҷикистони мо бо Федератсияи Русия ду созишномаи тарафайн оиди душаҳрвандӣ дорад. бештар шаҳрвандони мо пас аз ба Русия ё ки рафтан кору фаъолият кардан ба ҳамин кор шурӯъ мекунанд душаҳрвандӣ гирифтан ки инам як андозаи мушкилӣ эҷод мекунад. барои чӣ? барои он ки пеш аз сафар бояд ки масалан ҷабҳаҳои сафари худро муайян хоҳад кард. оё ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ мерӣ ё ин ки ҳамчун аъзои оилаи шаҳрванди Русия меравед ё ин ки барои издивоҷ меранд ё ки масалан дигар масъалаҳое ки ҳаст барои гирифтани маълумоти олӣ меранд. агар ҳамин самтоша муайян кунад нага, албатта қонунгузори Федератсияи Русия ҳам дар ҳар як самт аллакай протседураи муайянро пешниҳод мекунад. бинобар ин ҳамин яъне ман гуфтанӣ ҳастам ки ба пуррагӣ омода набудан
یکی از عامل‌ها برای همین مشکلی ایجاد شدن با عایدی گرفتنی شهروندی دو طرفه می‌گردد. بله تشکر. شما حقوق شناس هستید و همچنین بی‌واسطه با مسائل مهاجرت کاربری میکنید و مشکلات اساسی که ما همین در همین حالت ما میبینیم بیشتر که تاکید میکنند به معرفت حقوقی. پس چیکار کنیم که واقعا معرفت حقوقی شهروندان رو بلند برداریم که در شناخت حقوق و عهدهداری‌های خودشان بیشتر مسئولیت حس کنند. معلوم است که مثلا اگرچه سازشنامه بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه از سال 1995 این جانب عمل میکنه در مورد دو شهروندی، اما همیشه که هر یک نفر وقتی یک شهروندی دیگر کشور رو انتخاب میکند بازم اندیشه و مسئولیت داشته نشدکر در مورد آموختن حقوق‌هایی که یا قانون‌هایی که آن کشور او را همچون شهروند من بعد قبول میکند. من میخواستم نظر شما را در این مورد پرسیده باشم. تشکر زیاد. پیش از همه این فکری شخصی من است، بعد فکر ما همچون کارشناس بیان میکنم. من گفتنی هستم که البته در تاجیکستان در وطن خودمون خیلی ما کوشش نماییم که مثلا شرایط‌های کاری، شرایط‌های اجتماعی و دیگرها بلند باشد. این چنین هم هست. حاضر فضای حقوقی و فضای سیاسی ما خیلی خوب است که هر یک جوان تاجیکستان برخوردار باشد و آینده برای بهبود کردن فعالیت زندگی خود کوشش نماید. و دیگر مسئله جبهه این است که چخیلی که گفتیم قانونگذار ما تاجیکستان نیست، همین دو شهروندی رو نیست برای ما همین شرایط رو به فراهم آورده است. کسی البته اختیار داشته باشد این رو استفاده میکند. و بحث به سوال شما چنین است که حاضر خیلی بسیار نقطه‌های جمعیتی، دولتی، دیگر نقطه‌های خدمت رسانی است که همین شهروندانی که پیش از سفر و مهاجرت مهنتی میتونن به آنجا مراجعت کرده معرفتی خود را بلند بردارن به این مسئله هایی که گفتیم. البته امروز در جامعه ما یکی از مسائل اکتوال این مهاجرت مهنتی است و سالهای آخر نشان داده ایستاده است که نه تنها یعنی مملکتی قبول کننده فدراسیون روسیه بلکه مثلا دیگر مملکت و جوانان ما طبق همین قانون با نشان دادن پروسیدورهای قانونی به دولت‌های نیز اروپایی و کره و یعنی قزاقستان و روسیه نیز سفر کرده ایستادن. البته در اینجا در این مورد خیلی هوشیاری رو باید از دست ندهند جوانان. برای چی؟ برای اینکه سال از سال نظامنامه‌ها، قانونگذاری‌ها یا اینکه مثلا ترتیبات مملکت‌های قبول کننده ایواش شده ایستاده است و جوانان ما همین معرفتی حقوقیشون رو میتونن طریق همین مثلا گفتیم مراجعت کردن با مصلحت‌های همین پونکت‌های مهاجرت مهنتی، مصلحت‌های حقوقی چی دولتی چی جمعیتی باید مراجعت کنن و در این سمت معرفتی خود را بلند بردارند. تشکر. و این لحظه بیننده های ما شما رو تماشا کردن، اگر یکون مراجعتی می داشتید مرحبا. تشکر زیاد. عموما گفتنی هستم که هنگام سفری مهاجرت مهنتی یا اینکه عموما با دیگر سفرهایی که سفرها دایر به گرفتن معلومات عالی باشد یا که دایر به تندرستی باشد یا دایر به دیگر سیاحت باشد، البته جوانان و دیگر طبقه جامعه ما میتونن پیش از سفر معلومات کافی از این میان دولت گرفته برای بهتر سفر کردن و بهتر برگشتن برای خود یک معلومات کافی را گیرند. تشکر زیاد برای اشتراک و پاسخ به سوال‌های برنامه. بیننده‌های ارجمند، کارشناس برنامه ما حقوق‌شناس، کارشناس مسائل مهاجرت بختیار عبدالجبارов بودند. برنامه را ادامه میدیم. در آغاز به یک معلوماتنامه گرافیکی توجه میکنیم که ما را به این موضوع نزدیکتر میسازد. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه، تنها سال گذشته 2022 173634 نفر از تاجیکستان شهروندی فدراسیون روسیه را قبول کردند که به فرق از سال 2021 70000 نفر زیاد می باشد. این نشان دهنده بلند دوام 10 سال آخر می باشد. اگر به حساب دیگر گوییم در سال 2022 همه روزه 476 نفر شناسنامه شهروندی فدراسیون روسیه را صاحب شدند. در جدول دریافت کنندگان شهروندی فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان بین کشورهای آسیای مرکزی جای اول را داشت و در عموم مقام دوم را پس از اوکراین پیدا کرده است. یعنی اگر به این جدول توجه کنیم، در جای اول اوکراین با 296901 نفر، جای دوم جمهوری تاجیکستان با 173634 نفر، جای سوم ارمنستان با 45086 نفر، جای چهارم قزاقستان با 42000
10 нафар ва ҷумҳурии Ӯзбекистон бо 27220 нафар дар раддии панҷуми ин ҷадвал қарор дорад. бино ба маълумоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия, инчунин 121122 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон айни ҳол ҳуҷҷати ҳаққи зист дар Федератсияи Россияро ба даст доранд, ки барои гирифтани шиносномаи шаҳрвандии Федератсияи Россия барояшон як қадами дигар боқӣ мондааст. эҳтимол аст, ки ин шумора дар соли 2023 шаҳрвандии ин кишварро ба даст оранд. боз 47987 нафар тоҷикистониён дар Федератсияи Россия ҳаққи зисти муваққатиро пайдо карданд, ки ин як қадами аввал барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия мебошад. ин иттилоот аз сомонии Азиплюс гирифта шудааст. аз соли 1995 инҷониб байни Тоҷикистону Федератсияи Россия созишномаи дуҷониба амал мекунад. гирифтани ду шаҳрвандиро низ қонунгузории Тоҷикистон муайян кардааст. шаҳрванди Федератсияи Россия будан чӣ масъулият дорад? журналисти барнома Муҳаббат Муродова бо сармутахассиси раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд Диловар Муродов дар ин мавзӯъ суҳбати анҷом дода бобати ин масъала андешаҳояшонро пурсиданд. ҳамроҳ тамошо мекунем. асосан аз рӯи калима, яъне аз рӯи истилоҳи дипломатӣ гирем, душаҳрвандӣ бипатритҳо мегӯянд дар забони дипломат. Бипатрит шахсе ки дорои ду шиноснома аст. шиносноми ҳам давлат ва як давлати дигар. ин ҳам дар асоси созишномаи байни ду давлатҳо мешавад ва дар созишнома ин чиз дарҷ мекарад. Бипатрит он шахсе ишо мешавад, аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш дугоник, яъне соҳиби ду шиноснома ё ду шаҳрванд аст. Он дар як вақт метавонад аз ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқҳои таҳсил, ҳуқуқҳои тиббӣ ва дигар ҳуқуқҳое ки манфиатҳое ки ҳар ду давлат манфиати онро, яъне мавриди мавриди ҳимояи ҳуқуқҳои он қарор мегирад, метавонад дар як вақт дар давлате ки аслан бисёр зиндагонӣ мекунад ва давлате ки он шаҳрванди дигаре дорад, дар ҳар ду ҳолат ҳам метавонад аз ҳама ҳуқуқи, аз ҳифзи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва дигар ҳуқуқӣ истифода барад ва таҳти назорати ҳимояи ҳар ду давлат бошад. баъзе ҳолатҳо аз бипатрит индигент, калимаи индигент дар калимаи ислоҳи дипломатик, индигент метавонад шахсе бошад ки агар дар баъзе шабеҳ ба монанди ба шабеҳи дигар хизматрасониҳо, масалан агар хизмати ҳарбиро дар як давлат агар адо карда бошад, индигент метавонад дар давлати дигар агар хизмати ҳарбиро адо нанамояд. чӣ хеле ки мо дида истодем ва ин ҳам як шумораи муайян ҳам нест ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон албатта хеле зиёд шаҳрвандии Федератсияи Русияро гирифта истоданд. акнун ҳамин ба чӣ хотир мегиранд шаҳрвандони маслан ҷумҳурии Тоҷикистон, асосан шаҳрвандии Федератсияи Русия? асосан бисёр шаҳрвандӣ пеш агар шумо дар хотир дошта бошед, барномаи яъне зисти зиндагонӣ аз ҷониби Федератсияи Русия татбиқ мешуд, на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, ба дигар давлатҳои собиқи иттиҳодии ҷумҳурӣ ва баъзе давлатҳои Осиё. ин шаҳрвандони мо барои ки гирифтани бисёр қоидавайронкунӣ ҳолатҳои буду бош ва бисёр дар ҷойҳои кор, яъне дар он чӣ мегӯм корхона ёки корфармоҳое ҳастанд ки дар бисёр тариқи созишнома ва шартномаи меҳнатӣ шаҳрванди дигар давлатро қабул намекунад ва бо доштани патент ёки иҷозат ба кор кардани онҳо хеле маҳдуд карда шуда буд. ва бисёри шаҳрвандони мо ба хотири доштани шаҳрвандии Русия, ба хотири гирифтани тағйири ҷои зист ёки муҳоҷирати оилавӣ, муҳоҷирати коллективӣ, асосан ба ҳамин хотир бисёр шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби ду шаҳрвандӣ аст, яъне шаҳрванди Федератсияи Русия шуданд. шояд имтиёзҳое ки пешбинӣ шудааст дар Федератсия, баъзе имтиёзҳое ки дар аслан ҳамин аст ки бисёр имтиёзҳое ҳаст ки нисбатан барои баъзе имтиёзҳои оилавӣ ё баъзе имтиёзҳое ки ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандонро ҳимоя мекунад, мумкин шояд ҳамин имтиёзҳоям бештар бошад барои гирифтани шаҳрвандӣ. паҳлӯҳои манфии ҳамин душаҳрвандӣ ҳам эҳсос мешавад? як паҳлӯи манфиам чанде дертар мисол чӣ ки муфтида оиди қисман сафарбаркунии Федератсияи Русия буд ки шаҳрвандоне ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки шаҳрвандии Федератсияи Русия доштанду синни соли онҳо синни соли даъватӣ буд, байни амалиёти ҳарбие ки байни Федератсияи Русия ҷумҳурии Украина шуда гузашт. На танҳо шаҳрвандоне ки Тоҷикистон ки шаҳрвандии худи Русия, бисёр шаҳрвандое ки синни даъватии худи Федератсияи Русия ҳам аз худи барои нарафтан ба ин
амалиёти ҳарбӣ даст кашидан. Инро яке аз чизҳои чӣ мегӯм ҷиҳати манфии ҳамин душаҳрвандӣ ҳисоб мекунам. برنامه را ادامه می‌دهیم. گزارش نوبتی برنامه از شهر پنجکند آماده شده است. همکاری ما مرتبه رحمون و در مثال قهرمانی گزارش خود این مسئله را در این منطقه بازگو کرده است. قهرمانی گزارشش اگرچه خود شهروندی فدراسیون روسیه را پیدا کرده باشد اما با اعضایان عائله‌اش گرفتن این شهروندی را اختیار داده است. یعنی اگر گرفتن و اگر نه حق انتخابی آنهاست. گزارش را همراه تماشا می‌کنیم. زوهیجانی علویدین قهرمانی ما 32 سال دارد. اویلادور بوده صاحب یک فرزند است. سال 2009 به فدراسیون روسیه به مهاجرت رفته. سال 2010 شهروندی این کشور را گرفته است. او میگوید مهاجران در آنجا برای آماده نمودن حجت و گرفتن اجازتنامه برای کار خیلی مشکلی میکشند، ولی اگر دارای شهروندی آن کشور باشی این کار برای تو آسان تر است. من نیز پس از اذیت‌ها شهروندی این کشور را گرفتم. این به من کمکی زیاد نمود. نفری که باری اول به مهاجرت مهنتی میرود اگرچه یگان نفری نباشد که در آنجا دستگیریش کند یا با او راه صلح‌های آماده کردن حجت یا گرفتن اجازتنامه کار یا گرفتن اجازت زیست در این سمت کمک کند، شخص خودش را در آنجا تنها احساس میکند و برای دریافت راه حل این مشکلی ها با بسیاری از پرابلم ها روبرو می شود. وقت از اونی که شما شهروندی روسیه می شوید البته حجت گذاری ها برای شما سبک می شود و شما به حیث یک شهروند می توانید که آزادانه کار و فعالیت کنید در هر کجایی که می خواهید و می توانید در جایهای فعالیت کنید که مبلغی خوب دارد، یعنی دستمزدی نقد میدهد به شما. چیتاور زاهیجان میگوید او پس از گرفتن دو شهروندی صاحب جای کاری خوب و شرایطی بهتر گردیده در آینده نیت دارد تا عائله خود را شهروندی روسیه نماید. از عائله ما تنها من شهروند روسیه هستم و در نقشه است که دیگر از عائله رو نیز برای گرفتن شهروندی به روسیه ببرم، ولیکن همه اعضایان عائله راضی نیستن به این چیز. خیر می‌بینیم اگرچه خواهششون باشد من کوشش میکنم که آنها نیز شهروندی روسیه را به دست آورند. در ماده 8 قانون درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان آمده است. شهروندی جمهوری تاجیکستان که تابعیت دولتی دیگر دارد تنها همچون شهروندی جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده می شود، با استثنای حالت‌هایی که در شرطنامه‌های بین‌المللی تاجیکستان پیش بینی شدند. گرفتن دو شهروندی را شرطنامه‌های بین‌المللی تاجیکستان معین می‌کنند. سه نمود شهرنامه‌های بین‌المللی وجود دارند که به مسئله دو شهروندی بخشیده شده‌اند. پیش از همه شهرنامه‌های بین‌المللی که به تنظیم مسائل دو شهروندی رامونه شده‌اند، شهرنامه‌های بین‌المللی که به برهم دادن دو شهروندی بخشیده شده‌اند و شهرنامه‌های بین‌المللی که به برطرف نمودن عاقبت دو شهروندی بخشیده شده‌اند. طبق ترتیب عمومی شخصی دارای دو شهروندی حقوق آزادی و عهده‌داری‌ها را که منسوب به شهروندی دو کشور است در حجم پورا دارا میباشد، لیکن تطبیق آن را در کشور عملی می نماید که در آن استقامت دائمی داشته باشد. شخصی دارای دو شهروندی در یک وقت حقوق و وظیفه های از شهروندی هر دو طرف بر آینده را تطبیق کردن نمی تواند. مطابق شرطنامه مذکور کودکانی که والدانشان در شهروندی هر دو طرف قرار دارند از لحظه تولیدیابی شهروندی هر دو دولت را صاحب می‌گردند. اندیشه چند راهگذرا در مورد گرفتن شهادتنامه کشور روسیه و سبب اساسی آن پرسان شدیم. دو شهروندی و فکر من که شخصان قبول میکنند که در اینجا در وطن ما مملکت ما کار یافته نمیتوانند یا اینکه خودش را چه درست ریالیزovat کردن نمیتواند، برای همین مجبور است یک جا رود کار کند. نظر به سالهای گذشته حاضر دو شهروندی زیاد شده است. به کدام خاطر؟ به آن خاطر که اگر هم تو گیریم حاضر نرخ در جهان همه چیز قیمت شد، جای کار مزد معاش بعضی جا ناچیز، به همین خاطر برای آنکه صرفه مبلغ کنند برای کشکار است که یک بار صرفه کنند زیاد باشدم دو شهروندی رو قبول کنند و در آینده در جایی که در یک سال اگر فرض کردیم 100,000 روز صرف کردن آنها میتوانند 30,000 روز صرف کنند، میتوانند باقی مانده اش را
به خانهشان رسانند یا برای خودشان صرف کنند. هر دولتی که ما شهروندیش گرفتن میشویم آن طلبات آن قانون آن قاعده های دولتی داخلی خودی روسیه رو دارد یا خودی هم دولت رو دارد. مثال من اگر شهروندی روسیه رو گیرم همه آن عهدهداری هایی که شهروندی روسیه در روسیه دارند من باید تو همون رو اجرا کنم. ببینید یک مسئله عادی میگیریم جوانای ما از خدمت حربی میگریزند برای روسیه کار میروند و کوشش میکنند که شهروندی روسیه گیرند. مردم وقتی که شما روسیه رفتید شهروندی اونجا گرفتید اونجا هم باید خدمت کنید. آخر بسیاری مردم متاسفانه کوشش میکنند که آرزو دارند که شهروندی دولت روسیه را گیرند حالا که در شهروندی دیگر دولت ها رو نیز گرفتن امکان پذیر است. اکثر به این نظرند که داشتن شهروندی کشوری رو که در اونجا استقامت میکنی بهتر است، زیرا تو حقوقهای بیشتر داری از اونی که مهاجر باشی. چطوری ما میدونیم سال 1995 تاجیکستان و روسیه سازشنامه رو درباره دو شهروندی قبول نمودند و فکر و عقیده مردم شهر و دهاتی پنجکین باشد در این باره در آن است که میگویند بهره بهتر برای ماندن کار و فعالیت خود در فدراسیون روسیه دو شهروندی رو قبول میکنند و کوشش دارند که قانون و قاعده هایی که فدراسیون روسیه در باره دو شهروندی برای میماند آنها را خوب بیاموزند. گروه ایجادی ما باشد این موضوع را باز پیگیری میکند. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید که موضوع صحبتی ما در مورد دو شهروندی و شناخت مسئولیت های آن می باشد. در ناحیه واسه یک نفر مردی کلان سال 76 ساله زمان 36 سالی عمرش را در فدراسیون روسیه گذرانده است و از آنجا شهروندی آن کشور را پیدا کرده است و امروز 17 سال است که در وطن در تاجیکستان زندگی می کند. با شناسنامه فدراسیون روسیه شهروندی روسیه را گرفته است اما نفقه نمیگیرد. او هنرمند استای اسباب موسیقی است که از پی این هنرش نان زندگیش را پیدا کرده است. همکاران ما خواجه نظریف و خدانظر ظهورov از تلویزیون موج آزاد ناحیه واسع ولایت ختلان در این مورد گزارش تهیه کردند. همراه تماشا میکنیم. غیجک از نوای این سازی موسیقی قربانعلی شریفی فی 76 ساله هم غذای معنوی میبردارد و هم غذای مادی. او غیجک میسازد. سطح زندگیش وابسته به سودای آن در بازار است. یعنی غیجک میکنم، دمره میکنم، میفروشم با همین زندگانی ما پیش بوده. نه دزدی میکنم نه گدایی میکنم. اما که قربانعلی شهروندی دولت روسیه است. 36 سالی حیاتش در آن دولت گذشته است. بعد بازگشت از روسیه به تاجیکستان زادگاهش ناحیه واسع مدت 17 سال می شود که همین طور در تنهایی روز می گذراند. من زبود اسفار شدم. اسفار شدم. معاش می گرفتین؟ معاش زود می گرفتم. خانه داشتین؟ کوارتیر داشتیم. خیلی که دیگه زندگانیمو نقض گذشت. یکم پرابلم نبود. بعد یادی وطن کم تو خیلی مسافر دامیم گروه چوکی. شهروند داشتین پاسپورت گراجدانستو؟ داشتم. خاصی و چند سال زندگانی گراجدانی میشه. ما سال سایوز رفته باشه. 72. قربانعلی شریفوف در این سال نفقه نمیگیرد زیرا شهروندی تاجیکستان را ندارد. نه نفقه باید برام اموده تو بکنیم. روسیه ده. دیگه نشدیسه. ایجا داودا نکردین؟ نمیشه. رفتین داودا کین؟ نه داودا نکیم نمیشه. ای برای چی خیلی باوردونه که نمیشه؟ آخه هم بتونم 100 سومون میتونم. من 100 سومون بیهوام میهوام. یعنی یک جاکا میکنم. در ریاست اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع مثل امک قربانعلی نفران دو شهروندی داشته از فدراسیون روسیه و زادگاهش ناحیه واسع اوید سابقه کاری برای نفقه برآمدن مراجعت میکنند. запрос равон мекунанд мода ин бар сабабе ки дар колхози босески район кор кардагия колхозда давраи соли 1990 то 1990 ра дар колхози мирали маҳмадалӣ ба ҳайси колхозчӣ кор кардааст. ҳамира мода и одам шаҳрванди масалан шаҳрванди Россия шудагия.
ҳамин дар бу шаҳрванд дар ҳамун агенти суғуртаи иҷтимоии кадом ноҳияе бошад дар Федератсияи Русия дархост мекунанд, онҳо ба мо дархост мекунанд, ба ҷумҳурии Тоҷикистон дархост мекунанд ки ҳамаи шаҳрванда дар ҳақиқат мо дар тасдиқ карда битоем ки ҳамин кор кардагӣ ҳаст ё ки нест дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Тоҷикистонда ҳамун шаҳрванде ки дар Тоҷикистон кор кардааст давраи СССР, давраи шӯравӣ ба инобат гирифта мешавад дар Федератсияи Русия. ай давраи нав не баҳорои он ки дар налоги андози иҷтимоӣ андози 25%, андози 2% дар худи ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад. Дар Федератсияи Русия не. Дар як ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мисол дар дута шаҳрвандӣ дошта бошӣ, ё Федератсияи Русияда нафақа таъмин мешавад, ё ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонда як намуди нафақа таъмин мешавад. ду намуди нафақа таъмин карда намешавад. خیر که دیگه که توکل به خدا، توکل به خدا دیگه پنسیه چیکار میکنم. ما را نام قانون باسه اونم کاری در میرم همون پولشا میتونم نمیگیرم یا خلیب هر روز بیو بودی برا. قربانعلی شریفов дар хусуси нафақа ва шаҳрвандиро соҳиб шудан дигар мақсади муроҷиат намудан надорад. дар ин муддат ба танҳоӣ одат кардааст. ӯ мегӯяд ки танҳо такя ба худо дорад. созҳои сохтааш ба савдо раванду зиндагиаш ҳамин тавр пеш равад. бинандаҳои арҷманд, мавзӯи душаҳрвандӣ ва масоили шинохти он дар ҷомеаи имрӯзии мо мавзӯи актуалӣ мебошад. хоҳишмандонаш зиёданд, аммо масъала сари масъулият аст ки вақте шаҳрвандии як кишвари дигарро мегирӣ, бояд аз қонун ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандии он кишвар низ бояд огоҳ буд. дар ин барнома мо кӯшидем ки барои шумо бинандагони азиз баробари маълумот додан, ҳамчунин аз ҷониби коршиносони барнома маслиҳате дода бошем. дар ҳамин ҳолатҳои зиндагӣ аз қонун кор гирифтану бо қонун кор кардан ҳуқуқҳои худро омӯхтан манфиатбахш мебошад. ба ибори дигар гӯем, донистани ҳуқуқ ин иммунитети бехатарии инсон аст. ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. хайр хонободу сарбаланд бошед.